Lukibon tayo ijay Joshua chapter 1. Joshua chapter 1. Okay? Verses 7 to 9. Joshua chapter 1 verses 7 to 9. Basahan tayo amin nga gigiddan. Okay? Dakay nga dayan ta Zoom. Tumakder kayo dita kakabsat kat makipagbasa kayo. Dakayan ta Facebook, tumakder kayo kat makipagbasa kayo. Don't just sit there. Stand up and read the Word of God. Okay? Joshua chapter 1, 7 to 9. The Bible says, "Only be thou strong and very courageous, that thou mayest observe to do according to all the law, which Moses my servant commanded thee. Turn not from it to the right hand or to the left, that thou mayest prosper whithersoever thou goest. This book of the law shall not depart out of thy mouth, but thou shalt meditate therein day and night, that thou mayest observe to do according to all that is written therein. For then thou shalt make thy way prosperous, and then thou shalt have good success. Have not I commanded thee? Be strong and of a good courage. Be not afraid, neither be thou dismayed. For the Lord thy God is with thee, whithersoever thou goest." Lord, we believe that you have never planned our lives to become a failure. We might fail at times, but that's a part of our journey because the goal mo ti biyag mi is to obtain good success. And Lord, help us not only to know how to succeed, but to also understand what hinders us to become a good success. So ngayon today, nga malem, as I start this series of lesson, speak to us in a very personal way. We are going to learn, kung muna nga series of lesson mi, itang nga bulan apo, the 5 enemies of godly success. In Jesus' name we pray, amen. You may be seated. Our first series of lesson on January or the year 2022 is this topic, the 5 enemies of godly success. Masapol nga mo tayo iti sikreto ti panagbalaygi, ngem ammo tayo met no anyada dagiti makailaped, makaigawid iti panagbalaygi. Anyada iti dapat kangkeren tayo. Ken dapat nga ikatan tayo nga ugali wenno attitude iti biag tayo tapno kababalin ti biag tayo tapno agbalin tayo nga good success. Amen ba mga kapatid? Okay. Now, there are 3 things that I would like to define by way of introduction or introducing our message. We have 81 on Facebook Live. I-message yung mga mga members no handa na ka-tune in kabsat kat please notify them. We have how many on the Zoom right now? 30. Kada kay nga amin nga 85 agamen kay man lang kabsat just type. So amok man no sino tinaka-attend ita. I will check the comment later on. Those of you who are 85 watching, please type your comment. Say present or amen or just say anything there, okay? Now, ti umuna kakabsat nga define kada kayo, kat detoy, first of all, go ahead, godly success. Deta kakabsat ti kayat ti apo nga mapasamak iti biag ti tunggal maysa, dagiti pampamilya tayo, kan iti church tayo. Godly success. Godly success is fulfilling the will of God. Deta kabsat ti simple nga definition, fulfilling the will of God. It does not matter whether this is small or big, major or minor, so long as you are fulfilling the will of God, then you are experiencing a godly success. No godly success ko na tayo, ti Diyos ti mang approve deti nga success. Niya po Diyos iti mang judge whether that success is really a success or not. And if God is to judge godly success,
he is going to find out no tinungpal mo, digiti impaaramid na ken ka. Nabalegi. Nagbalegi ka nga nang ipatungpal, dagiti impaaramid na ken ka. Okay? Kasi kasla kumadeti pa nakigimong kakabsat ket pagayatan ti Apo. So no daduma agsadot tayo, agsulit tayo, so hana godly success. May ikadwa kakabsat, the second is successful failure or spiritual failure. What is a spiritual failure? A spiritual failure is when you are living outside of God's will. When you are living outside of God's will. At daka itirwar, iti pagayatan ti Apo. So kasla kumaitang oras ti gimong tayo, kat no aday ti sabaling obram, nga mabalim mo mat kumanga i-prioritize dahiti panakigimong, then you are experiencing a spiritual failure. Because you are outside the will of God. No nakigayim ka ti unbeliever, that is a successful failure. Or that is a spiritual failure. The number 3 definition is successful failure. Nagbalegi ka kadijay inaramid mo, ngem saan mo nga sinurot iti pagayatan iti Apo. You succeeded on the wrong thing. Nagbalegi ka itihan nga nasaya at nga banag. So importante, masapol kakabsat nga sink in kada kayo deti talo nga definition ti success. 3 different definitions related to success. So, at the end of the day, at the end of your life, you are either one of these 3. May tibiyag mo mesa kadigito italo. Either number 1, you are a godly success. Okay? Finulfill mo ti pagayatan ti Apo. Or number 2, you are a spiritual failure. Hello? Oo. Kahit nga sa 1, nagbiag ka, itirwar ti pagayatan ti Apo. Number 3, successful failure. At dada inaramid mo, nagbalegi ka kadetang inaramid mo, ngem saan nga mayataday iti pagayatan iti Apo. Okay? Now, those are the 3 definitions related to success. Now, ti kayat tayo kakabsat nga mapasamak ti biag tayo, godly success. It's important to know how to succeed. But you also need to learn that there are things that we should conquer because this will hinder us to succeed. Sabi lang isang pastor, the giants to conquer are not only the mountains, but ourselves. The giants to conquer are not only the mountains, but ourselves. So the real problem why Christians are not succeeding in a godly way is not because of the presence han nga gaputa adut problema na. Ngem gaputahan na nasaya at jay ugali na. Adda ugali na nga madi, adda kenkwana ti ugali, attitude ken panunot, nga iso iti makailaped, ngagbalegi iso na ti panangaramid na ti pagayatan iti Apo. Iso nga adalan tayo in the next Sundays, digito'y 5 nga nakaalas nga ugali, nga masapol nga ikatan tayo, tapnon ti kasta, awan lapad iti panagbalegi tayo, nga mga ramid ti pagayatan iti Apo. So let me enumerate them one after the other, and then we will take the first one ngayong hapon. First one is apathy. Number 2, ignorance. Number 3, rebellion. Iti bigat kakabsat, ada tinawagak. Kat bagbagaak, natangken ti ulo na kakabsat. Telata kayat na ti ipagpakayat na. Rebellious spirit. Kaanapin nga rin ti si pangbagbagaamong kakabsat, kat di namat kayatan ti dumngag. Number 4, fear. And number 5, distraction. Digito'y kakabsat iti 5 nga ugali wenno attitude nga masapol nga kangkeren tayo iti biag tayo. In fact, digito'y kakabsat, realistically, mapaspasamak kada tayo. So I'm going to discuss with you just the first one, itang amalem. Number 1, let's talk about apathy. What is apathy? Okay?
Anat panagawat yun ti apathy? Apa ti ice cream. Apa ti guwapo, apa ti pangit. Apathy. The word apathy means lack of interest, enthusiasm, and concern. Now, ti topic tayo maipanggap ti godly success. Ti problema kakabsat, adda kadatay ti apathy, kaya't nangasawen, deti ngamin nga attitude kakabsat kat kasla coin. You know what is a coin? Okay? Deti coin, duwati rupa na. Hanga duwat suli na, duwati rupa na. Oh, di ba? Tao, kan ano deti, dati likod na deti 10 peso. Bantay nga, dati kuha na ka. Ha? Oh. Karakrus ko natin latan. Di kiti mahilig ti Karakrus, amuyo deta. Now, the apathy is one side, ngay the other side nakakabsat, kat excitement. Ti problema nga masapul kang keren tayo ti biyag tayo kat kastoy. No maipanggap ka dagiti na inlasagan, they related, iti paka-excitan tayo ti lasag. Naka-excited ka, kaslahan ka mabambannog. No, bisikleta nga ron, turay na kadayo, danuna, maya. At siya kag bisikleta akmat. Ngam no maipanggapan iti apo, iti ministry, ti sa uti apo, ti church, adu nga excuses, adu nga rason. So makita yung ati apathy, tilikod na, DJ Kristiyano kakabsat, nga kaslawang gaganay, gayan na, awan regta na, awan iti excitement na para kadigiti godly things, sigurado nga at the excitement na deta, ngam iti nainlubungan nga bambanag. Ti dapat nga kangkeren tayo kakabsat, baliktadan tayo. Masapol nga no maipanggep kadigiti worldly things, apathy ti adda tayo. We are not excited kung kadigiti nga bambanag kakabsat. Itod mo man ti may nga outline ko, dete stand with your church and make a difference. At dati ibasak ijay nga quotation ko. Masapol kakabsat nga no maipanggep kadigiti worldly things, hanabale nga kasla awan iti gaganay gayam. Dete mabalin mo nga ipagpaliban. Ngam nung para iti apo kakabsat kat dete, saan mo mabalin ti agpasbol? So, kadigito'y maududing al-aldaw, kunana ti Bible, men shall be lovers of pleasures, but not lovers of God. So, when it comes to God, apathy. But when it comes to the things of the world, enthusiastic, excited, zealous. So the word apathy means lack of interest, lack of enthusiasm, and lack of concern. In other words, backslidden. Aglamlami is isunan kakabsat. In Ecclesiastes chapter 8 verses 5 to 6, look at what the Bible says. Ecclesiastes chapter 8 verses 5 to 6. Okay? Whoso keepeth the commandment shall feel no evil, and a wise man's heart discerneth both time and judgment. Verse number 6. Because to every purpose there is a time and judgment, therefore the misery of men is great upon him. Ti tao kakabsat miserable because he does not exercise good judgment on the things. Meron na ba yung outline ko? Okay? Kaya't ko lang nga ibasa dahiting nga ba nagkakabsat. But, makitam ka dahiting nga Kristiyano nga dakin kwa na iti apathy kadigiti things iti apo, adut plano na. Adut plano na kakabsat. Ngam awan kadigiti plano na iti para ti apo. Adut balak na nga aramiden. Adut dagiti imagine na nga, panunutan na nga aramidin ti panagbiag. But none of these things, kakabsat, kat adda iti mayataday iti apo. Awan iti plano na nga para ti apo. Para ti sarili, yes, but nothing for God. Ado digiti plano na, but there is no plan
for the Lord. Romans chapter 12, verse number 11. Not slothful in business, fervent in spirit, serving the Lord. So dapat kakabsat, kuna tayo apo, no ti goal ko kat godly success, ngam iti inclination, ken excitement ti puso kat kadagiti ungodly things, earthly things, carnal, fleshly, awan excitement ko nga paragang ka, I will never be a godly success. So, di jay ti kararag mo ti apot ko ng baliwam man apo deti riknat. Baliwam ti appetite ko, baliwam apo ti inclination, ti pakaguyuguyan ti pusok apo. Digiti kuma things of God. Okay? Now, if you look around at all the entertainments and amusements of our world, you might be inclined to think that we are a bored people and that our lives are so boring that we need all these recreations and diversions. Di ba? Nakatado? Idi yun una na awan mo't, di kita kakabsat. Idi awan TV, awan radyo, di mo't la recreation no kati tao kakabsat kat no makapangantirabi, maturugan. Ita kakabsat, ti kaaduna. Ti pagliwliwaan ti tao. Why? Because, we think we are bored. The truth, however, is not that we are too bored. It is that we are too easily amused. Alisto tayo nga kasla, anat amused ti Ilocano. Dete, ma-excite ka, digiti nga bambanag. Oo. We are like children, fascinated by toys and trinkets, games and gizmos. Our problem is that we are too excited about things that really aren't all that exciting. We are fans of the foolish, enthusiasts of the empty. Lugit kitam, di paki-excited tayo at the end of the day, as a Christian, awam mo de. I'm not saying wrong ti recreation, or wrong iti exercise, or wrong ka digiti panagbakasyon and so far, but there is something wrong. No, di gito'y kat mai-prioritize tayo. Ngam di tayo mo't mai-prioritize, di Christian duty tayo. Something wrong kakabsat, ada apathy tayo kadayjay. Napintas no mabalance tayo kakabsat. Nga maaramid tayo di gito'y, nga hantay maisakripisyo, di duty tayo nga kas Kristiyano. Ngam no isakripisyo tayo, di duty tayo nga Christian, ta di gito'y kit din ti i-prioritize tayo kakabsat. There is something wrong with our hearts. So kung na we are fans of the foolish, enthusiasts of the empty. But it is not so with the Psalms 1 man. Amoy di Psalms 1 man? Dili ko na nga, blessed is the man that walketh not in the counsel of the ungodly. Amoy the outline kong napintas ka, DJ kakabsat. DJ godly men, DJ successful men, DJ Psalms chapter 1, talo iti makita yung abanag tibiyag na. Number 1, what is excluded in his life? What is excluded? Anat excluded ti Ilocano? Mailaksid, hana na iraman. Kumbaga sa kanya, hindi niya na ika-consider yon. It's a no-no. Amoy umuna kakabsat, ka-excluded ti biyag na, ungodly counsel. Ungodly counsel. Ti ungodly counsel kakabsat, pamagbaga, nga iti pagturungan di biyag mo, kat disobeying, DJ sa utiapo. Awisin da ka ti aldaw iti Domingo. Kat uray man pa nga counsel, deta kakabsat. No dapat i-priority nga para iti apo, a godly man will refuse the invitation because he has a special appointment with the Lord. Kat duray man nagbalegi ka kadeta aramidem kakabsat, naragsak ka, si kalat naragsak ng ti apo saan. So that is a successful failure. Han nga godly success. May kaduang excluded ti biyag na, sinful custom. Nor standeth in the way of sinner. Sinful custom. Number 3, wrong company. Adaywan na kakabsat. Dagiti tao nga hana makikadkadwa ka dagiti tao nga timang mangeg na kadakwada ket binig kakabsat nga pananguy uyaw iti apo panang tagtagibasit dagiti bambanag ti apo. What is your business sitting and associating and mingling
makibanbanding ka kadagiti mockers ken rebellious offenders against God. So kunanagat, nor sitteth in the seat of the scornful. So di kito'y amin kakabsat, iti problem no apay nga ti Christian, mapukaw na DJ excitement na nga para ti Apo. Hello? Ungodly counsel, o dingdinggam, dagiti pamagbaga, dagiti unbeliever. So, maala DJ riknam. You see? Sinful custom, makitayo-tayo tayo, dagiti aramid. O, social media, Facebook, kada amin. Tila da nga ilalike mo, tila da nga ifal-follow, sinful custom. So, kadi mapilaw, no, dakat ikapilyang kakabsat, agpapatay ka. Awan interest mo, agdingag, kata, sabalin ti inclination ti puso. Kat no bagbagaan da ka pa'y, guraem pa yan. Nasakit pa'y tarik na mo namang dingeg, dagiti correction, can reproof. Why? Because you are bent, sabalin ti inclination ti puso me. Oh. Nalawag ba deta kakabsat? May ikadwa, deti ideal man yan ti Psalms 1. Not only what is excluded in his life, what is exciting in his life. So no adda di kitay i-refuse na ti panagbiag na, makita mo nga ti excitement na kakabsat, the Word of God. Anat aramidon na ti sa uti Apo, akat ag-devotion, adamula daily bread yo kakabsat. Oh. No awan daily bread yo, dakay dita hangkeg tuktukar no awan daily bread yo. Kasi dita lagtukar ti excitement mo, di ka mo nga agbasa ti sa uti Apo. Oh. Da kayo agkanta ta choir, adamin daily bread yo. Da kayo yanta AV, adamin daily bread yo. No awan hangke agigyan dita. Because dapat may conform tayo ti biyag tayo, nga ti excitement tayo kakabsat, iti pa nagdingeg ti sa uti Apo. Kala ko maitat ta kakabsat, amom no once nga naayama mo ti Christian life mo, awan ka hangka makigimong ti Sunday afternoon. You become a casual Christian. Sunday goer ka lang. Sunday morning Christian. Ta maayama mo ti Christian life mo. Among ti word nga maayaman ka lang, bas-basa. Imbes nga dito, ag-review, agas assignment, maayaman na anak kahit nangasawan, mayalang-alang nan. Apathy, day jayang kakabsat. Excited din ka, digiti ay ayamon na, obraan na, nga di na maikaskaso, dito ay rebeng nga aramidin na, mayay ayam nan. So it becomes apathetic. Oh, masulit pa yun ko na ta teacher, this is your assignment. Assignment man. Apay nga kasulit mo, wala ta, agawan na, DJ, sa bali nga pagka-excite mo. But you know, as a Christian, kaya te amin ti godly success. Amen ba mga kapatid? Oh. So, dapat excited tayo iti sa uti Apo. Oh, Sunday afternoon, do di kay man nga nag-tune in ita, no di kay nagdingag kakabsat, anak kumamanan iti paka-challengean ti puso yo. Kat ni, nakapimpindas deti message, tayo data. Oh, makapa-revive. Di kay pala ma-revive kakabsat. Di na umukuop yan ta puso yo, di kiti na ibalbalikas. Oh, so deti word nga apathy kakabsat, alang-alang nga Kristiyano deto. Amuyot alang-alang, amen? Inaayam, maayaman na ti Christian life na, sabali ti pag-enjoyan na kakabsat. Ngam bakitam ka DJ, godly men, ti excitement na sa uti Apo. So, i-admonish kayo kakabsat, starting Wednesday night, di kat awan tayo dito ang adda di barangay 7, kasi kastiti plus star tayo kakabsat, kasi as a pastor, burden ko dito agpaisong adakit abalbalay yung sabali no adakit unag ti kapilyan. Nga makiminggal ka ti nagrubwat ka nga imay itigimong. Di ba? Katalot gimong tayo kakabsat, alahang kukunaan nga dede, siguro maatendaram to aming nga talungan. Uray tala maminsan. Hanga DJ, adakalat tayo tabalayon, tala maminsan mabalimumot ti mapan ijay kapilya. Amen ba mga kapatid? So, iset up me dito yung barangay 7, whether I preach dito yan ti studio, mabaling kumati mapanag-preach iti barangay 7. For example, prayer meeting, ijayak nga mapanag-preach, di mapante amin ijay. Nakamay-mayat ijay kakabsat. Makaparelax ti ambience na ijay, you know that? Kat kalpasan nga ag-prayer meeting, tikat turay man nagkakapita yu ijay. Irwar ni mama, di kita
iduldulin na nga expired nga kapenan. Ay, hampay expired, hampay gayam. Oh. Kat, brother Jacobo, no closing prayer kat pak, mapanapandaran te hiter, hindi agkapitay sa jaya. Oh, di kat sakbay te nga gawid, ada tiyempo tayo pelang nga makilanglang, makipel fellowship, iti patriarch tayo. Kat babaan ti pa nagipel fellowship tayo, maadaw tayo, jay bara na, makats tayo, digite kayat na nga maaramid, mangmangag tayo. Amen ba mga kapatid? Amo, listen, numarik na yung nga bayan alang yung ta Christian life yun, nga di kayo mo't maatendaranan nga nasaya at ti duty makas Kristiyano, agbalaw ka kuma, apo ko nam, hana godly success ti pagturungan ti biyag kon. Hana godly success en apo ti papananan. Agbalinak nga adipon en apo, deti riknak, servant na kon, ti Diyos kumutan, deti riknakon. Ti Diyos kumutan, deti tarigagay ti lasag ko, guyuden na kon. Iluod na kon. Mayalang-alang ko ti panagserbik kan. So kakadeti 6 months kakabsat, mapatakder ti building, hante ko maglamiis. Masapol nga, although busy tayo ngagpatakder ti building, hante nga makuumay ti kapilya, nga misut gapo na nga, kita nyo permi nga iplastar mi deti AV. Why? Because we don't want you to starve. Hami kayat kakabsat nga agbisin kayo ti sa utiapo. Nagbisin nga you go hungry because hangatay hungry nga but hungry nga awan makmakan mo nga nalasag nga sa utiapo. Amen ba mga kapatid? We don't want you to starve. Nga as nga Christian kat permit pa nagserbi tayo, permit pa nagtulong tayo, ng awan mo't mataraon tayo digad. Agkapsot tayo. Santo tagakabsat, replacean ni Satanas digiti worldly amusements. Ungodly people, isunti mangala kada tayo kakabsat kat mayalang-alang tayo di Christian life tayo. Well, dating nga pa nang i-preach ko kada kayo, dating kakabsat, I say this from the bottom of my heart. Pastoral heart deto. Sinot pastor nga kayat nang agbaaw ti miyembro. Kat as a pastor, I not only as a pastor, but 36 years akong ti ministry, literally kakabsat. Kasi nanipod na yanakak adag ti ministry. Although nagpasturak, edi 15 years old dak. But I have seen nga ti maysa nga sakit, ti pastor amuna ti sakit ti miyembro. Amuna kakabsat, dagiti mangala, iti atensyon ti miyembro. Amuna iti mangyaw awan ti pampanunot, dagiti Kristiyano. So this message, I preach this from the bottom of my heart because as a pastor, kaya't ko kakabsat, nga tunod dumatag kayo ti Apo, kat hang kailangan naragsak, no kumakas pagarigan, kasangsangom to ti Apo, kat ti Apo komendaran na ka, talyawan nagtukot ko na, Pastor, thank you for preaching it hard. Pastor, thank you for your boldness. Ngahan ka nga nagamak, nga nangipalpalagip kada kami. Ngahan ka nga nagsarday, nga nang rebuke kada kami. Numampay no da duman at angken ti ulo mi. Kat ita I can appear before God confidently and joyously, knowing nga inaramid ko ti pagayatan na itibiyag ko. Oh, godly success. Kita yung kakabsat? Iso nga, kadetoy nga panag-building project tayo, hante nga iyalang-alang dagiti gimong tayo kakabsat. Ipalagip ko na deta. Kada kayo nga more matured, you are expected not only to attend, but to look after the younger ones. Da kayo nga nabaybayagan nga mga Kristiyano. Nga kung ano ka ni Pastor John, nga bang-banggulan kan bang-bangutan na Kristiyano. You are expected not only to attend, but to look after the rest. Kasi datay tinabaybayagan. Datayo iti dapat nga at daan ti puso, apathy, datapi ti problema at apathy, awang concern na ti pada na Kristiyano. Awang pakialam na, no, ag-backslide deto yan, aglamiis deto yan, anagat-attend deto yan, datapi ti apathy. Nakita yung kakabsat, dinamon nga ikalikagom, ti panag-grow ti pada na nga Kristiyano. Sabalin ti ikalkalikagom na, sabalin ti ikaskaso na ti panagbiag na. Awang kingkwanan di Christian heart. Amoy Christian heart? No pusong Kristiyano ka.
ikalikagom mo nga tipada makristyano a growth spiritual life. Amen? Iso nga, kada kayo nga stewards, sapay kumata, aramidin tayo, dito tungkulin tayo kakabsat in the coming weeks. At let us do our best to remind, to check, to evaluate, to examine kung kumustahan tayo. Amen po ba? Amen. Oh. Ti paimesa nga pagkakitaam ti apathetic Christian, ti awan puso nan kakabsat, makitam ijay record na ti giving. No kumatao kakabsat, anemic, awan daranan. Nakita yung kakabsat? Kung nadarukot, no awan daramon, matay kan? Ha? No awan daramon, matay kan? You see? So as a pastor, idip evaluatin mi kini Pastor June, digiti individual giving reports. Naawat yung kakabsat? Yeah. Oh, nuhan nyo naawat, kahit nangasawan, saktot mismo nga mangyawat. Taagsarita ta. Hanyo kabutbutin kakabsat no kasarita kayo. At dadanak kinasarita kun kakabsat. Kasi, look ha, ito ang aking ano dyan. At least you know, pagka ako nang magbibigay ng individual giving report mo, tatanungin kita, ano ba ang problem mo? Is there any hardship that you are experiencing right now? What hinders you from fulfilling your duty to give your tithes and offerings to the Lord? Now, pag tinanong ko yan, wag mong i-take negatively. Pambira naman si pastor, pilpilitan na. I'm not forcing you to give. I'm just helping you. I would like to know why. Egat na ko ng kanya, pastor, awang ngamin trabaho for the last 5 months. Oh, di kamot ngamin ni bagbagabrad, di karkararag ka kuma. So it's my way to know your condition. Life's condition. Egat na, awang ngamin nagubrad, pastor, iti 5 months. Iso nga kastigat kasto. Alagat, we'll be praying for you. Sapay kumatay ka na kati apo ti pagubraan. Amen po ba? Amen. Ang amom nga dapat intad mo nga para ti apo ngam indivert mo kakabsa. Di ka, sorry pastor, ngam talaga nga by the grace of God, talaga nga isettle ko dito yung nga nagkurangak iti apo. Yeah, amen. Napimpintas nga mangrugi ka ita nga barong nga tawon nga isettle mo dagiti nagkurangam iti apo. Kaysa ignorum digita nga bambanag because to God, that matters to Him. Dito ti pangrukudan ti apo ti panagayat mo. So nakita yung kakabsat, amen po ba? Amen. Check and evaluate. Naisubli ka na tayo, digiti individual giving reports tayo. Let's check it. Let's evaluate it. If we have given honestly, if we have given that which really belongs to the Lord, DJ dapat nga itad tayo nga para iti apo. Amen po ba? We are not forcing anyone to give. We are just teaching you how to be a blessed person. Ayaw mo pa nun, may magturo sa'yo how to be a blessed person. Why are you a blessed person when you give? Because it is more blessed to give than to receive. So when your pastor comes to you and talk to you about your giving, he's not forcing you to give. He is concerned on how you will become a blessed person. Kaya't na nga sika, agbaling ka nga blessed person. Teko na ni Apostle Paul, not that I desire a gift, hindi dahil naghahangad ako ng regalo, but I desire fruit that may abound to your account. Oh, nakita yung kakabsat? So, deta iti saklaw kan pakasaritaan iti apathy. Ituloy ko itong i-present, iti nga message na pintas pa ito yung kakabsat. God's ideal men ti title na. Okay? Yung mati outline ko ito yan, napananan. Naglaloogan. Okay? So, tatagakabsat, when you realize, let's go to 2 Timothy chapter 4 before we close. 2 Timothy chapter 4, verses 3 to 4. Okay? Kasi talagang ti maudingal aldaw kat ti Kristiyano yalang-alang nat panagserbi na ti apo kat madi aga kabsat. For the time will come when they will not endure sound doctrine. Di da kayat, handa maanusan, handa matake, nga dinggan kakabsat, dagiti panursuro nga mangilintag ti biadda. That is sound doctrine. Ti sound doctrine ket sursuro nga mangilintag deta killo nga aramidem.
Kat da tayo, no, dakil lungar aramiden tayo, aglalalo no ma-enjoyan tayo detahan na ustong aramiden tayo, biyang tayo ti mangikalintagan, di ngamin. Angam ti pastor, nakakabsat, na agbend, kasi sa uti apot i-preach na, iso nga ibaga na latta jay sursuro, nga han lamang lintag, umuna, mang tinggar king ka, kat ilintag na, deta biyag mo. Oh. You cannot go against the word of God and win. Definitely, adanto lata after effect na ti biyag mo, uno ti pamilya tayo, kakabsat, no ag-disobey tayo ti sa uti apo. So, the time will come when they will not endure sound doctrine, but after their own lust, anat sa pulundan, dete idikdiktaran iti lasagda, tarigagay anay lasagan. Anat sa pulundan, teachers. Nga ana, aggagatulan di tilapayag da. Dete mangkudkud, tilapayag da. Anat kayo usawanan, kas lamang mangay ayo. Oh, wano mangayon, di kayat da kakabsat. Oh, they will look for a teacher nga mangayon, di kayat da. Nga estilo iti panagbiag. Mga namong, day jaywan, napintas, digiti Ilocano ni Pastor dyan mangayon, mga namong, mga accept, wano, mang tolerate, mang okay. Mang like, kakabsat, wano mang subscribe, di gijay, nga na nasayata bambanag. Detat sa pulon da nga, kataon kakabsat. Ngam no Kristiyano ka kunam apo, madideti pagturungan ti biyag ko. Nasaya at pengarod itata, kat ne iyalang-alang kumutin di pa nagserbik kang ka. Nakita yung kapsat, iyalang-alang kumutin di pa nakigimong ko, ti involvement ko ti ministry. Nagbayaga ko, kadyak mo lang, pay pulos na soul win ko. Uray mo't lahat ko, magibunong mo ti gospel tracks kakapsat. Ikararag yun, tano agbiyahe kami, palubos ti Apo Wednesday night, tap numapan mi gatangan ng DJ piano. Talagang the Lord used somebody to provide for it. Gumatang nga kakabsat ti Xerox machine, Brother Ruby. Yung brand new. Kasi digiti gatang no digiti refurbish kakabsat. Ngam naka-i-print mo katat gasot-gasot a ribo detan. Takbe nga na per day. Bibili ako ng Xerox kasi talagang magre-reproduce tayo ng maraming gospel tracks. Tapnon ti kasta awan ti excuse tayo, handi kong kuna nga, jak makapag-distribute, awan mo ngamin, hanyo ko nang kakabsat, ta nakad-ado. Dito la puso mo no apathy ti addaking ka. Amen po ba? Eto kakabsat. Ikaso tayo, dito ti dapat nga challenge ka dada ita. No kayat mo nga ma-fulfill mo ti pagayatan ti Apo, ikasom ti ibagbaga ti Apo king ka. Ikasom ti panagserbim king kuana, ikasom ti na espirituan, kadagiti pamilya tayo, ti biyag tayo, ikaso tayo, digiti nga bambanag. You see? Kathangkit di nga detay, ditay kayat nga dinggan, dagiti pamagbaga, sursuro, nga mangtinggar, ken mangilintag, digiti biyag tayo. So remember, the first enemy of godly success is apathy. Once nga maging casual ka ang Christian life mo, may ayama mo, mayalang-alang mo, ti panagigimong mo, panagserbim ti Apo, agkarara kagat ko nam Apo Diyos, search my heart. Search my heart, O God. Noan niya iti problema iti biyag ko, tapnon ti kasta Apo, kat makorehir nak nga mamimpinsan. Amen? Okay. I hope you were blessed. Amen. Amen. Let's hear some words from Pastor June before I pray. Amen. Praise the Lord. Dito apat kakabsat, titurong na dito, lack of interest, wano indifference. Dito awanti rik na may panggap din ng espiritu na banag. Kate ko na ni Pastor Provy, among pangrugit itawan, I would request everyone, mga lakay ti record, ti soul winningen kakabsat, January pa lang. Amen. Ikaso tayo ti soul winning kasi kasanumap no ta 500 nga congregation tayo na awan nag-soul winning. Amen. So itape lang, numakagatang dat Xeroxen kakabsat, ribu-ribu ti ikwa tayo, ngamhaan nga agyawi awat ka lang. Dapat no yawat mo di gospel track, sweetness am nga sigod. Amen. Kat no imawat, follow upan tayo.
So, awan ti pa nagsarday na dapat dito kakabsat. Ag soul winning tayo, ag follow up tayo, ag disciple tayo, and we will make the difference. Amen. As we rise up and build our sanctuary, let's rise up and build our soul winning ministry. Amen. Amen. That's a great challenge. Amen. So this coming Sunday, we will know how many souls we won, Amen. how many tracts we have distributed, how many discipleship personally we had made. Amen. So everyone should be involved. To God be the glory. Let's pray for our pastor Eta, kakabsat. for his great work and ministry. Nagpindas nga pa nakaiset, di panunot tayo, kadi kita nga bambanag. Oh, spiritual goals. Okay? So, kararag tayo nga rod. Apo Diyos, agyaman kami, kadeto'y nakabarbara nga pamalagip. Nga nang pabara ken nang padaeg, dagiti puspuso mi Apo. Nang padameg, nang sukay, nang burak Apo Diyos. Tapno ni di kasta, ket mapalagipan kami, kadagiti pagkurkurangan mi. Saan mi nga guraan, Apo, nga mangagan, ken maipalagip, dagiti pagkurkurangan mi, Apo. Biyang mi ti agpakumbaba, ket mang-amin kadigiti nga banag. No once nga, hanmi nga ikaso, Apo, digiti nga banbanag, ket we are bound to spiritual failure, agturong kami outside your will, and successful failure. Agbalegi kami, kadigiti banag, saan mo nga pagayatan. So nga, Lord, I pray that each one of us will have interest, enthusiasm, desire, ken excitement, Apo, nga mga ramid kadagiti obligasyon mi nga Kristiyano. Iti panagibunong ti tracts, panag-soul winning, panag-attend kadagiti gimgimong mi, fellowship mi, meetings, tapno iti kasta, Apo, ket ma-update kami, ken kanayon kami nga mataraunan iti saom. No kadagiti naglaba sa bulbulan, adut nagkurkurangan mi ka, anya man aspeto ti Christian life mi, sapay ta itang atawon, Apo. Makangker mi digitoy, ket tapnon iti kasta, maaramid mi iti pagayatam. Naragragsak kami, Apo, ngar aramidon mi iti pagayatam, uray ado dagiti problema ken hardship ti biag. Ngem dayjay aramidon mi iti bukod mi nga pagayatan, uray kas na naragsak kami iti dayjay. Lord, bless each and every one of us, and we commit, Lord, to you, dayto yan ti maudi, talaga nga panaggimong mi, dito yan old building, ket tunubigatan, Apo Diyos, ma-demolish. Excited kami nga mga ramid, Apo Diyos, dito nga endeavor. In Christ's name we pray. Amen.